digidang nang nong nang 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 digidang nang 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 nang. Bermacam ragamnya hidup zaman now. Ada nan kayau dan bangsat ada pulau. Si kayau mang onges mungkinlah biasa. Nan bangsat mang onges bang au pulau caranya. Digidang nang nong nang nang nang. Digidang nang 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 nang. Dengar di sana kisah si lebe tukang tumbuk di zaman now. Tak tanggung-tanggung dia mengonges sebalit badan di rantai emas. Imitasi je orang, imitasi. Pas den tanyo si lebe ajawe emang gue pikirin GP. Hidup di zaman now yang penting pede. Rang gilo zaman now dia bansai asa onge. Rang gilo zaman now dia bansai asa onge. Digidang nang nong nang nang nang. Digidang nang 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 nang. Bermacam ragamnya hidup zaman now. Ada nan kayau dan bangsat ada pulau. Si kayau mang onges mungkinlah biasa. Nan bangsat mang onges bang au pulau caranya. Digidang nang nong nang nang nang. Digidang nang 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 nang. Dengar di sana kisah si lebe tukang tumbuk di zaman now. Tak tanggung-tanggung dia mengonges sebalit badan di rantai emas. Imitasi je orang, imitasi. Pas den tanyo si lebe ajawe emang gue pikirin GP. Hidup di zaman now yang penting pede. Rang gilo zaman now dia bansai asa onge. Rang gilo zaman now dia bansai